I pozdrav ljudi, Johnny ovdje i u današnjem klipu ću vam pokazati moju listu top 10 omiljenih anime likova. I samo da napomenem da će se ova lista dosta promijeniti u narednom periodu, jer sam krenuo da gledam konstantno anime, i odgledao sam već za par dana jedno 4-5 animea, a mi sad krećemo u video. Na 10. mjestu nalazi se Roy Mustang iz Full Metal Alchemist Brotherhooda. Dok sam gledao ovaj anime, nisam ga nešto pretjerano simpatisao. Ono zbog čega sam ga najviše zgotivio je njegova čuvena BDS scena kada je spalio požudu. Veoma dobro određen karakter, ali ne može dalje od 10. mjesta. Na 9. mjestu nalazi se Joey Wheeler iz Yu-Gi-Oh! Duel Monstera. Još kao mali, kada sam gledao Yu-Gi-Oh! Joey je bio prvi karakter iz tog animea koji mi je privukao pažnju svojim humorom. Joey je bio nasilnik i grubijan koji maltretirao djecu u školi, ali onda je sa Yu-Gi-om krenuo da igra ovu igru. I od potpunog početnika postao je jedan od najboljih duelista Duel Monstera. Na 8. mjestu nalazi se Kaito iz Hunter x Huntera. Na samom početku njegovo prikazivanje nije me pretjerano oduševilo, ali vremenom mi je postao jako drag kao karakter, ali nažalost ubrzo nakon njegovog pojavljivanja u animeu umro u borbi sa Pitou. Vrlo je misteriozan, ne zna se njegova snaga kao i koliko je bio jak. Da nije poginuo u toj borbi u kojoj je bio znatno oslabljen jer je izgubio ruku dok je spasavao Gona i Killua. Na 7. mjestu nalazi se Light Yagami iz Death Note. Morao sam staviti jednog lika iz Death Note jer baš gotivim taj anime. Dvoumio sam se između njega i Nira, ali ipak odlučio sam da to bude Light. Light je duže bio prikazivan u animeu i ostavio jači utisak na mene od Nira. Posebno mi je bilo žao na samom kraju animea kada je umro, jer to baš nisam očekivao. To je jedan od prvih animea gdje sam video da protagonista animea na kraju umire i bilo je veoma čudno. Sve u svemu, Light se nalazi na ovoj listi iz prostog razloga, jer ga potpuno razumijem što je hteo, ali naravno nije to uradio na ispravan način. Ali svako bi uradio isto kada bi imao tu moć da može da promeni sve. Na 6. mjestu nalazi se Kaneki iz Tokyo Ghoula. Tokyo Ghoul je anime koji sam skoro odgledao i mogu reći da mi se baš svidao, ali da me pitate ne bi znao tačno šta mi se to svidalo kod Tokyo Ghoula. Vjerojatno ću reći da je to Kaneki ili Opening 1 koji je stvarno brutalan. Meni je lično jedan od omiljenih. Sviđa mi se karakterni razvoj Kanekija, gdje on od običnog tihog dječaka bez samopouzdanja postaje BDS lik na kraju i jedan od najjačih gulova. Jeste to malo grupom, ali meni se sviđaju anime gdje je protagonista najjači lik. Na 5. mjestu nalazi se Arthur Pendragon iz Seven Deadly Sins. U animeu Arthur je za sada bedno prikazan i njegovu punu snagu ćemo vidjeti tek u 3. sezoni, ako ona uopšte izađe. Arthur je postao dosta jak i definitivno ima potencijala da postane jedan od najjačih likova u Seven Deadly Sinsu. Posjeduje mač Excalibur i tek treba da probudi njegovu moć. Vidjeli smo što on može sa samo malim delom svoje snage u borbi sa Meliodasom, Zeldrisom, Chandlerom i Kasakom. Arthur možda ne izgleda tako za sad, ali će 3. sezone biti dosta BDS. Na 4. mjestu nalazi se Killua iz Hunter x Huntera. Killua je jedan od prvih likova iz ovog animea koji mi je postao drag. Dosta je jak, BDS, još i assassin koji ima moć munje. Obožavam njegove fajtove i momente u animeu kada je ozbiljan. Ne bih mnogo da dužim, tako dajmo na sljedeće mjesto. Na 3. mjestu nalazi se Gohan iz Dragon Ball Z, ali samo Gohan dok je bio mlađi, posebno u Cell sagi, tada mi je postao jedan od omiljenih anime likova. Također, od jednog slabašnog dečaka postao je dovoljno jak da pobedi Cella, negativca koji se borio i pobedio Gokua i Vegetu. Također, gotivim Gohana iz borbe sa Bojackom kada je još jednom pokazao koliko je stvarno BDS. Na 2. mjestu nalazi se Meliodas iz Seven Deadly Sins. Neću mnogo da dužim oko ovog mjesta, mislim da je svima jasno zašto mi je omiljen. Ima demonsku moć, besmrtan, BDS, moć reinkarnacije i još je najjači u Seven Deadly Sinsu. Toliko o njemu. A na 1. mjestu nalazi se Sakuragi iz animea Rainbow. Anime koji sam skoro odgledao i ostavio jak utisak na mene. Sve preporuke iz ovaj anime. Sakuragi je bio maltretiran u tom popravnom domu u kome se nalazio samo zato što je znao nešto što ne bi smeo da zna. Dr. Sasaki i čuvar Ishihara su po svaku cenu htjeli da ubiju Sakuragija, ali na način da niko ne sazna da su ga oni ubili. Tu Sakuragi prolazi kroz mnoge teške momente i na kraju uspeva da pobegne iz zatvora. Kraj vam neću spojlovati, nego ko nije odgledao ovaj anime, obavezno neka pogleda. To je bilo to za ovaj video. Za naredni video verovatno ide teorija za Seven Deadly Sins ili možda još neka ovaka lista tipa top 10 omiljenih ženskih likova ili top 10 omiljenih protagonista ili antagonista. Tako da, to je bilo to, a mi se vidimo. Pozdrav!